Kratko i jasno. Ovo je najkremastija čokoladna krempita koju ćete ikada probati. Dobra vest je da je gotova za čas, a još bolja vest pravi se sa Menaš čokoladom koja je sada još dostupnija. Zahvaljujući stabilizaciji tržišta kakaoa, Menaš je uspeo da snizi proizvođačke cene bez ikakvih kompromisa. Ista receptura, isti sastojci i isti prepoznatljivi ukus ostaju u svakoj štangli. U to ime idemo na pripremu. Prvo nam treba Menaš čokolada. Iseckamo je na sitno, a u manju posudu sipamo gustin, kakao prah, šećer u prahu, vanilin šećer, malo kafe i prstohvat soli. Promešamo i sjedinimo. Sada nam treba liter mleka u koje sipamo naš miks. Kratko izmutimo i ide na srednju vatru. Mešamo dok se smesa ne zagreje i ne postane gusta. Sad ubacimo našu čokoladu i mešamo dok se ne istopi. Za kraj dodamo malo putera, još malo promešamo dok se sve ne sjedini. Sklonimo sa vatre i kašikom nanesemo prvi sloj pudinga. Vreme je za peti bear keks. Složimo ga preko pudinga i sada prebacimo ostatak naše smese preko keksa, izravnamo, izjednačimo sa svih strana, prekrijemo i ide u frižider na 3 sata. Sada u slatku pavlaku preko cediljke sipamo kakao prah, prosijemo i umutimo u kremasti šlag. Kolač nam se ohladio. Vreme je da ga nafilujemo našim šlagom, špatolom izravnamo sa svih strana i još malo ohladimo. Sada možemo da isečemo na željene parčiće, serviramo, ukresimo jagodama i uživamo u najlepšoj čokoladnoj krempiti. Prijatno!